to, brate, snimi, nemoj da... Tako, brate, nemoj da se stidiš, slobodno, Srbi. Srbi smo! Brava te, to! Imaj! Premijeru, gotov je! Premijer, vidimo se u što je do sada obrađeno na osnovu uzorka, možemo reći da je trenutno rezultat, kada govorimo o odgovoru na pitanje da li je Crna Gora će biti međunarodno priznata, 56,3 za nezavisnu Crnu Goru, što znači... Dobili smo, sretna nam bila! Naša sloga daje krila, biće gorda, biće slavna, domovina naša mila. Prijehat će naših prava, ustačući putna gora, raznositi okeanu, da je vječna Crna Gora, raznositi okeanu, da je vječna Crna Gora, da je vječna Crna Gora. Postojaće Crna Gora, dok je lovčena i durmitora, dok je mora pod Barom i Kotorom, dok je sunca i dok je Grahovca. Ne damo te, Crna Goro, ne damo te!